Donald Trump churaw pui takin White House sa akir le ta a. Official takin United States of America President somli pasari na aron nita ani. Tunjuma hian US President ta na Donald Trump laklu na ceremony at thil thleng langsar zwal le. Thil hlimawm tak tak mi te titam em to. Video viral syang tekan en haudo na ni. US President thar laklu na ala thlengai reng lau pakhat su. Dollar millions ani som nga ngot mai. Trumpa avoid ni na president laklu ani tuma manral ani hi ani. US President ta na Trump thantin ani masakhan. Tuna ansum manchan vevel chau hi manral nia soyani bawk. January ni som ni a Trump laklu ani ni hian laklu na hun chu St. John's Episcopal Church a chan ni in hemi nu hian Donald le Melania Trump te hian President kal chuak ta Joe Biden le First Lady Jill Biden te chu White House a thingpui anin puya hei hi anti dan phung thu nei na in hlan chon na a anti chin dan ani. Hemi chuma Melania in chei dan hian soizuya hlo ngal hle maya ama a in chei chin dan pa ngai ang bokin aron moyin anal pui hle phekok mor zoom hil sin tak aron bun bok. Donald Trump me upo in hemi chungchang hi komenin he thu ka soi hi apoi thui veu mai thaya ma se a ke hi ana to don tak zetani in sha anga a phekok ki ar tui kha ti in anu phekok chu bun she mel ative veu ni inalang. Melania hian American designer te kut chuak navy coat in Berlin anwaya silk var a ha a navy pon fen nen aron mechani ma se heng athom no in bel te ai ma a ama tilangsar tu chu lukhum dangdai tak aron khum hi ani ome alukhum hi Eric Jarvis design ani a he alandan le ain cheidana hian mitam tak ngai dan ain anglo na sa hle mi chen khat chuana in cheidan chunal anti in thlang thiam anti hle a First Lady ani na nen po ain me ngoi anti lain chen khat ve thung chuan alukhum hian a mela khu na salutuka thil lom turakal a hin lusun turakal angzok anti mau mai empo ni se ceremony lam hoile ila. Donald Trump laklu na program pui ber hi Capitol Rotunda a nei ni in musical prelude raw pui tak mai University of Nebraska ten annaya Lincoln Combined Choir te zagin America's US Marine Choir Band te po ansai bok chumai ba ka opera singer Christopher Machio po in o America ti ngei chu asabok. Tichuan President Trump le Vice President J.D. Vance tichuan thutiam chamin heta hian Donald Trump chuan ama Bible nge kumsang ka zakwa somnga panga a anu ina pek ba ka Lincoln a Bible President Abraham Lincoln an thutiam alak na kumsang ka zare somruk pakhata an man chu kutnem nanin thutiam lak nan amangani dan pa ngai ang chuan hetiang ceremony hi US Capitol po na man ni chinin National Mall zong po amu thei china nima sela Trump chuan social media a thu chwa na yin an hun man na tur thak adil thule adil na chan ber po khochin in thak thut wangani thuwa soya tuma shi duar an omadu la wangani thuwa soi telbok tun hun chau hi khochin danglam thut wanga buaina thlenvoi khatna anilawa kumsang ka zakwa somriat panga a President Ronald Reagan laklu ani don po khan laklu na program chu inchung lama son ni in paret te po khowat lutuk wangin cancel ani bok tichuan President tharlom na hun ro pui taka hian tute nge rontel i han thlir vele thung te ang President Trump laklu na huna hian USA President launi to ladam zong te anron kal khoma Capitol chu amalte te in a indotin anron lutani anwai mai hian annu pui ten ron toy om vekin Barack Obama ro chu ama inaron kalthung Michelle Obama office chuan ama lok khan he function hi akal do lauti anlo puang to ani kha tin kallo langsar zwal zinga hian House Speaker ni chin Nancy Pelosi chu alangsar polani bok chuti lai chuan nikum November tha in thana Trump laka ne na changzo talo Vice President Kamala Harris po apasal nen andon kala chumai baka Supreme Court Justice pakwalai te baka Justice Louis Stephen G. Breyer Anthony M. Kennedy te po he hun mang tur hian andon kalbok sarkar mi poimo te baka hian tech billionaire chen khat mel kan moboka Mark Zuckerberg Lawrence Sanchez Jeff Bezos
Sundar Pichai le kan be sai ang nge yin Elon Musk kan model bawk. Tichuan TikTok CEO Xiao Zhiqiu po model ni in ani ro chu stage atlar nung lama achuthung. Podcaster lar Joe Rogan mail po muni in hei hian champa campaign dan media kan man chin dan ang lo dewa man changkai apoi mo zia a entire kan ti thei ome. Tichuan President Trump chung le kwate zong po he huna hian mu ania. Chung zinga chuan chama fa te panga po telin afapa kumsom pariat mi Baron Trump po alangsar nal mai. Hena puitlin dan hian mi te makti a hlo ba ka asan na hian mi te met ala hle boka. He hun anman na hian achim tu zinga sang ber ani hial arin omani. He programa Baron Trumpan Joe Biden ba ka Kamala Harris te achibay live video chu online lama a viral ngal chuaya. Mitam takin headlay role kumsom pariat mi lekhi anung chang moy anti wanga fakin a gentleman anti hle nge ani. Chuti lain kapitala Melania le Donald Trump te inkis dan hian mi te soy a lo le viau bok. Diktak chuan inkis dia soy thei chia po ni lovin inkis tum zoi te po ti ila adik zok mai thei ani. President Donald Trump ama lawmluh ani na huna athu soy hian fak aphu hle maya. Chumai baka athu soy na hian kumli lo om tura athil tumle ti hlo tlina tumte asoi chuaka. Atum ber chu America ram mahun chungsanga amma thlir nei te ti hlo tlina ni. Champa in real ball na hnuaya kanom chung chuan ke hian America hi amma sabera kada zel don ani ti in Trump chuan athu soy chu anem nget zui. Chumai baka president ani na anga thil tam tak athak danglam don thu so hin US energy sector state of emergency apuang ngal mia boka. Hemi omzia chu USA minerals an nei ang te indai lo na le aman san bangin mire thei jok te ban pha ka oma indai zai jok ka man ani theina na ni. Trump chuan eile in manti hniam a intiam boka. Gulf of Mexico chu American Gulf tia tha kani tur thu soi bok. Chuta Trumpan American flag himar sa kan phundo na ni tia asoi laya Elon Musk sa phur ser sur lutok mel hi mo anwam hle bok. Hemi nu hian Trump chuan reideu tak tu soina hun mang le in anupui po afak thiam hle a. Anupui Melania Trump chu First Lady chatak ani chin thu le amoi na mel cha a. First Lady chatak mi te pon an ngaina tani ti ina soi boka. Hemi nu hian President thar hian Joint Congressional Committee te po sai lunch ceremonies aman pui le a. He huna hian an menu po atheu neu lo khop mai. Crab cake, rib eye steak, Minnesota apple terrine, ice cream ne na siam te an eya. Heng an eya piang hian wine chombiek na yin. Heng wine te hi US ram shanga lak khom te an ni bok. Ti chuan tlai lama chuan Trump chu balls an ti mai. Lam na hun te po ti ila kan sia thiam nan. Munthum la ya hun amang le a. Chung te chu Commander-in-Chief Ball, Liberty Inaugural Ball le Starlight Ball te an ni. He tiang hun ro puya zai thiam lan mia lo chu om lo kan ti ru viau to mai thei. Nima sala kan soi zel don. American Idol lo ni to Carrie Underwood chuan America the Beautiful ti hla aron sa a. Mase music chu richwak thei lovin. He country singer hian zam mia lovin a hangin azai chunzom ta ani. Magtak main Carrie Underwood hian azai ma hawa changkhan soisel alo hlo ve dai to maya. Achan berpo ngaihthlak lu ani na programa zai tura thutluk na asyam wang hi ani ome. Mase Carrie chuan lom taka chu hun tha chu alo pom mai thu le inpum khat na ne na malam hun thira tran hau apoi mo zia alo soi hlau thung. Tiang deuh thau chuan village people lampo in soi an lo kai ve boka. Hemi te group an hla YMCA ti wanga mi te shat lo em le chen khat phei chuan Trump dance tia an lo soi hial mai te po hi Trump lak lu ani ma a kong an zona khanan zaya. Anni po hi Liberty Ball zai turati ni in Facebook lama the village people te hian post an siama. An tutluk na chuan an fans tam tak ati thin riman rin thu le music su politics still how lava perform turani thu so yin. Chuta President tura andu in ne na changzau talo ma se. An hla chuan mi puite a inpum khat na athlen nge yan be sei thu an tar langani. Chuta Snoop Dogg po in aril ru athak thut nge ni
ama a hetiang event sa perform tum ngai lo anga insoi si in crypto bola mi te makti turin aron inlan lol mai bawk. Sunday ya Andrew W. Mellon Auditorium, Washington DC alum na apo rapper Nili Baka, country music star Lar Tak Tak, Jason Aldean, Rascal Flatts, Kid Rock, Billy Ray Cyrus le Gavin DeGraw te perform turati anni bawk. President Donald Trump next to permai McDonald fries to ka tur amin hei hian Trump ta na he hun hi buat sayaniti ati chiang le ome. President Donald Trump laklu na le alom na vela changalang chiang tak pakhat chu America hian chapter thar akai me kaniti le America ram chu ama aya chakle thazokin a omdon ti a entirni in mitam tak chuan an ngayani. Ole tikhan hun poimo lam chu du tok ta ela kha hun poimo tak President Donald Trump laklu na thil thleng hlimawm tak tak viral te ihan en ho ve thung te ang pakhat na chuan Melania Trump in thuam dan kha ani. Social media mang tu te chuan Khaminia First Lady Melania in thuam dan mol kha an soi zui top theilawa chen khat chuan an fakle kan ti to kha chen khatero chuan wang thuang takin an soi sa top theilo ve thung zoro nen lote kinan omnok chumai ba ka champan ki satum na po moinai takin lodo nap ma se anin kis fu che lo nen mi te soi zui alo le viau bok adota chuan Mark Zuckerberg ka mit fuk na hian mi soi hat akai le a alandan chuan Maria Sanchez ombor hi nal ative hle ani mela hetia amit alo le son theilo lai hi anupui Priscilla Chan po in along mukhia wani mel amel no lo viawa internet mang tu te ero mintilim ve hlak thung chuta darkar somni pali po aral ma in Meta CEO hian Instagram lama mal zuhin Maria Instagram post chu ava like nap mai bokani ome he ava like hi Starlight bola Maria Sanchez thlak ni in Dolce & Gabbana kor peach rong moi tak ain bela fans tela chuan zakhi arong kap nga sak mai bok adot le chuan President Louis George W. Bush omdan hi mi te soi zui hlo tak ani boka President thar champa thu soi lai hian a je shelo lutukanui nge api ami Barack Obama thu soi anui pui zok ti chu mi ten anin rin siak lai laya ama khovela lo chengin alo hlim nui sung ni mai hian alang bok muipun chiar thiam mi te soi dan chuan Obama hian Bush lam hoin engtin nge champa lak lu na hun chu an ti top theyang ti awazot ni in an soya chu chuan Bush anoi ati zahle ni turani adot le chuan Elon Musk sa salute pek dan hi ani ome michen kha chuan hetiang salute in pek hi German hauti dan chin ni in an soya chen khat ve thung chuan Elon hiron chanin malai German hauti dan chau ani lo thu an ron soi ve bok a enga po chuni se engwanga Elon Musk hian hetiang kherami puiron chon nge ani ti le enge atum ti hi sha thiam a har khop maya kan sha thiam dan ber chuan champatling hi alom fal hle ti alantir ani pere ti chuan adot le tan chuan Carrie Underwood zailaya technical problem kha ani mi puite kha minute ni chung zet chu lai angreng takin anding renga chuta Carrie chuan America the Beautiful ti chu acapella in asata ani kha anung che ading Kamala Harris melandan hi amunom viau lai hin mi te soidu berzok chu a perform zo a chet dan hi ani azai zo hian Carrie Underwood hian abulading Biden chu chibahin azai laya abulading ve reng Kamala Harris chu akalkan dai chuta api ading te Trump le JD Vance te chu awachi bai le dai loya heiwang hian Carrie hian soizui aloin ama loka inpum khatna chungchanga soile achet dan chu ain person hle ni in sel alo zui nima sela Carrie Underwood hi anarvas ve viau te po anima na chuta rinlok ange hin champa fapa beren champo mi te soi akai lo thailo function nei chung zong hian moi takina oma mase Ivanka le Tiffany te thalak tum alo ti boy te hi akiutin mi telom alo hle a rol thar chim ve tak ani na alo lang ve tlat chumai baka asan wanga ceremony nei na apo langsar nal ani na chu fiam chun zom ani na sa ema athalak chu uchuak taka editin an pot saya miamlar tak aron ni zui apa in fapasang tak mai baran kanei ati zu zuhin
anu le pa te hnunga sang tak main aron kal gwal mai tiswan Hillary Clinton po Trump thu soila hin alo nui top theilo Trumpan Gulf of Mexico chu Gulf of America tia aming anthak tur thu asoila yani a anui azave hle ni inalang a thenering chia lo nge ropui atima ma zok ni ang anui ngar chan siat achak om hle ani ole heti zong hituna tan chuan ile pot se milarte news se ilola subscribe vela wani chuan lo subscribe vela video mu nom le ngaihnawm tak tak tinen kanin mule thoi don nia